دوستان عزتمند، یک نوازش خیلی زیبا اجرا شد از جانب انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان در برنامه خاطره ها. و بازم در همین استودیو من هستم دوستان عزتمند، زرین رحیمی همراه شما و مهمان برنامه ما هستند رهبر همین انسامبل، یک شخص فدایی، یک شخصی که هر دقیقه هر یک لحظه زندگیشان با همین ژانر موسیقی علاقه‌مند است. یک شخص حرفه‌ای که تمام اسرار نازکی‌های همین ژانر رو علاقه آموخته و یک نفری که خیلی نوازنده خوب و ماهر هستند، یک آوازخوان محبوب هستند و یک نفر از مهمان دائمی برنامه ما جمشید ارگاشف با همراهی البته اعضایان انسامبلشون، یعنی انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی همراه مطربان. خوش آمدید بازم به برنامه. تشکر بانوی عزیز، لطفی شما بود که اینقدر توصیف کردن. راستی من فکر کردم که یگان کسی مهمانی داریم در برنامه امروز و واقعا از شما را که دوست هستید تعریف نکردیم. تشکر. واقعا از زبان شیرینی شما اینقدر وصف شنیدن، اینقدر تعریف ها شنیدن، البته ما رو وادار می سازد که ما با سخنان شما باید جوابگو باشیم و در حقیقت باید کوشش و غیرت هایمان رو دوچند کنیم تا اینکه برنامه ما باز هم رنگین تر شود، باز هم اثرهای خوب و خاطرمانی آورده باشیم که خاطرهای نیکی بینندگان ما رو باز هم بیدار سازد و در حقیقت اثرهای باشند که زندگیشون پیوسته باز هم زیباتر و باز هم رنگین تر گردد. و جمشید در ابتدا بازم یکی از آهنگ بود که از شاه اثرهای همین عالم بود، از عالم شش مقام. بیاید در بارش حرف بزنیم. اثری که ما با مطربان انسامبل اجرا کردیم فروغی محیر عنوان دارد، چون که شما گفتید یکی از اثرهای شش مقام است، از مقام عراق است و اصلا همچون سرود بیشتر معروف است و ما امروز در شکل موسیقی پیشنهاد کردیم. باری اول است، یعنی اثرهای شش مقام قریب که همه اثرهایش را همچون نوا نیز ممکن استفاده بود. بله. یعنی که بدون سخن ما میتوانیم مطربان ساعت‌ها اجرا کنند. در حقیقت اثر زیبا است، در حقیقت اثرهای نبودن صدا نیز احساس نمیشود. بله، در شکل موسیقی اجرا کردن نیست همون شهامت و شکوهش را گم نمیکند. بله. ما اصالتش را گم نمیکند. اصلا من خیلی خود دوست دارم که در ساز تنبور همین اثر را نوازم و امروز ما در ساز سکریپکا استفاده کردیم برای اون که ساز سکریپکا یکی از سازهای مکمل ترین است، یعنی که علاقه شکل مکملش است. مثلا در هوا دیگرگون بودنش یا که در گرمی ها یا در داخل بینا یا بیرون از آن قریب که جورش دیگر نمی شود. یعنی که به همون جوری که کرده است نوازندهش دیگر عذاب نمی کشد. ساز غیجکی تاجیکی ما که حاضر گفتیم در بارهش، همون رویش از پوست که استفاده می شود، پوست بسیار نازک است و تاثیر هوا و تاثیر گرمی و روشنی و سردی و برای همین تیز تاثیر می کنند و هنگام زنده نواختن در برنامه کنسرتی زنده نوازنده خیلی دشواری می کشد برای اینکه جورش نامکمل می شود. به همین خاطر ما امروز با ثبت ساز سکریپک آوردیم. یعنی که علاقه تماشابینان ما میدونند در قریب که همه غیجک نوازان ما از ساز سکریپک استفاده میبرند، هم چی در تاجیکستان چی در ازبکستان بسیار وسیع استفاده میبرند ساز سکریپک را در میگویند پوزیسیا، در حالت نواختن ساز غیجک. اصلا سکریپک را در زیر گردن میمونن مینوازن. اما ما شکلش را چنین کردیم. بسیار میخواستم درباره همین ساز نیز صحبت کرده باشم که
мутахассисон худи мумкин мутрибон навозандагони ҳамин соз мумкин як роҳашро меёбанд ки мукаммалтар кунанд ҳамин созро ки баъзе таъсирҳои гӯем ки беруна набошад ки соз ҳамон ҷураш мукаммалтар истад аммо дар садояш каме фарқ мекунад аммо шакли навохтанаш садояш ҳамон бепарда аст яъне ки созе ки бо дил навохта мешавад созе ки бояд бисёр эҳсосоти баланд мутриб бояд дошта бошад гӯши шунавои бисёр нозуке дошта бояд бошад ки ҳамон пардаҳо ҷур бояд садо диҳанд ва имрӯз Фаридунҷони мо мутриби ансамбли мо бисёр як мутриби хуб аст мутриби чирадаст аст ба ғайр аз ин як шахсе бисёр комил аст ки ба ҳамин фарҳангу мусиқии суннатии миллати мо хеле дилсӯз аст ва бисёр бачаи серғайрат аст мехоҳад ҳама вақт дар ҷустуҷӯ аст ва хуб интихоб кард ки устод ман мехоҳам ҳамин сурудро ба шакли навозиш пешкаш кунам мо омода кардем тамрин кардем чанд маслиҳатҳое ки аз тарафи мо буд он маслиҳатҳо дода шуд ва он вазифае ки дар назараш гузошта будем хеле хуб аз уҳдаи ин вазифа баромад ва дар ҳамин шакл имрӯз пешниҳоди шумо гардон мехостам бифаҳмонам ба шунавандагон ба тамошобинон ки шеъри бисёр маъруфи аҳмади ҷомеъ он сияҳ холе ки бар рухсори ҷонони ман аст ё худ мегӯяд ман ба фармони дилам кай дил ба фармони ман аст ин ҳамон суруд аст ва имрӯз ба шакли мусиқӣ садо дод ки чуне ки гуфтам ягон шаҳоматашро шукӯҳашро гум накард боз ҳам мо бо мутрибон барои шакли навозиш пешниҳод кардан кор кардем баъзе элементҳое ки фақат дар мутрибон истифода мешавад имрӯз истифода кардем айнан қариб ки ҳамин хел дар суруд ҳам навохта мешавад аммо дар шакли навозиш навохтан баъзе элементҳои мутрибон ҳаст ки фақат дар ҳамин шакл истифода мешавад дар вақти суруд масалан халал мерасонад ё ин ки байни мисраҳое ки суруд холӣ барои намонданаш элементҳое ҳастанд ки пур мекунанд дар ин ҷо ҳамон элементҳое ки пур мекунанд лозим нест барои он ки садои ғиҷак бояд барояд ҳамон дарди ғиҷак ҳамон нолаҳои нолишҳою тобишҳои махсуси хоси ғиҷак ҳаст ки бояд ансамбл гурӯҳи мутрибон бояд халал нарасонанд ва мо кӯшиш кардем садои ғиҷак шунида шавад ва мо кӯшиш кардем ки ба Фаридунҷон халал нарасонем баръакс кӯмак кунем дар ҳамон ҷоҳои дар кори дастгирияш кунем ва он ҷое ки мо халал мерасонем онҷо хомӯш бошем ва ҳамин шакле шуд ки мо имрӯз пешкаши шумоён гардонем ва воқеан ҳам як масъалаи хеле муҳимро қайд кардед шумо гуфтед ки воқеан ҳам дӯстони иззатманд ҳар як навозише ки иҷро карда мешавад баробари оне ки масалан ҳунарманд мутриб маҳораташро нишон медиҳад яъне бояд донандаи хуби ҳамон касбаш бошад бубинед ки асбоби мусиқӣ низ чӣ гуна таъсир мерасонад яъне таъсири муҳит аст таъсири гармӣ сардӣ таъсири ҳарорат масалан дохили бино ё ки дар кадом фазо сароида мешавад ҳамаи инҳоро ба назар гирифта баъд аз оне ки навозанда менавозад баъд аз он мо як фароғате мебардорем яъне чӣ гуна марҳилаҳо чӣ гуна заҳматҳо чӣ гуна мушкилиҳо пушти сар мешавад ки баъд як оҳанг тавлид мешавад бале тавлид мешавад баъдан он оҳангро омода карданаш аст соатҳо ҳаст ки тамрин мекунанд худаш алоҳида ҳар як мутриб баъдан соатҳо ҳаст ки бо ҳамроҳӣ бо ҳамовозии ансамбл кардану эҳсос кардан якҷоя бояд бошем бале мо бояд якдигарро эҳсос кунем ва чуноне ки гуфтам кӯшиш кунем ки кӯмак кунем халал нарасонем барои ҳамин ин чанд марҳилаҳоро дар бар мегирад чанд вақти муайяне чанд муддате вақт мегирад баъдан мо рӯи саҳна меорем ин ҳама кӯшишу ғайратҳои мо ҳама меҳнатҳои мо барои фароғати тамошобин аст барои фароғати шунаванда аст ки онҳо аз шунидани навоҳои мо лаззат бибаранд истироҳат кунанд асабӣ нашаванд баръакс нашавад асабӣ шаваду торҳои асабашонро мо бирасем баръакс истироҳат кунанд роҳат кунанд агар баҳои баланд диҳанд ё худ ба онҳо мақбул шавад яъне ки писанд ояд мо аз ҳамон хушбахт ҳастем ки кори мо беҳуда нест ва меҳнати мо самараи худро дода истодааст ва аз тарафи дигар бозам ҳамин заҳматҳо ҳамин марҳилаҳо аст ки пушти сар мешавад ва
موسیقی مکمل می شود، یک آهنگ مکمل می شود و در خاطره مردم میماند و همین مکمل شدن و همین به شاه اثر تبدیل یافتن و در خزینه ها ثبت شدن است که ما در برنامه خاطره ها یک مرتبه دیگر به خاطر میاریم همین نوازش ها را، همین ترانه ها را. و حالا که در ابتدای برنامه یک نوازش را شنیدیم، بیاید ترانه اجرا کنیم. ترانه نوبتی ما باز هم از شاهزاده شش مقام است و از طرف بانوی خوش‌آواز انسامبل ما مهینه بانو صدا می‌دهد. مرحمت. خاکی رهش دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل مگردان رو بگرداند ز من ور بگویم دل مگردان رو بگرداند ز من گر چشم پیشش میرم در غمت خندد چه سود ور برنجم خاطری نازک برنجاند ز من ور برنجم خاطری نازک برنجاند ز من
خان از من خلق در هر گوشه افسانه خان از من یارم دوستان عزتمند این برنامه خاطره هاست و فعلا برای ما ترانه اجرا کردن ماهینه محمودова. تشکر زیاد برای اجرای همین ترانه زیبا نابسته با اونه که اوجهایش خیلی بلند است، نابسته با اونه که یک ترانه خیلی مشکل است اما خیلی زیبا اجرا کردید و ببینید که از همان موجهای بلندش گفتیم از اونی گفتیم که ترانه است که صدای بلند رو طلب میکند اما ببینید که انسان رو چگونه آرام میکند. درست. فروغ صفتی نوا از طرف مهینه بانو اجرا شد. اثری است که از مقام نوا است. یکی از مقام هایی که خیلی اوج های بلند دارد. بله. خیلی صدای قوی طلب میکند. اما اگر درست سرایده شود در حقیقت کس را آرامی میبخشد. برای آن که اگر صدایش قوی نباشد و دیاپازون صدا آوازخوان بلند کلان نباشد بهترش نباید سراید. یا اینکه اگر از علم شش مقام با خبر باشد میتواند اوج و نمودها را مطابق آوازی خودش انتخاب کند ماند و بسراید. همین گونه اثرها که اوج های ترک و چون که هست در اینجا اوج اعلا دارد و نمودهای نوا امروز استفاده شد صورت های هستند که در زبان موسیقی میگویند در لحن ماژور ایجاد شدند و بسیار صورت هایی که کس را به وجه میآورد. بله. یعنی که بیدار میکنند، زنده میکنند. شعرش هم سخنانی که استفاده شده از غزلش هم بسیار غزل بسیار زیبا است. میگوید چون شوم خاکی رهت دامن بیفشاند زی من ور بگویم دل مگردان رو بگرداند زی من. بسیار غزل زیبا است و ما عموما در تاریخ شش مقام اکثریت زنها سروده هستند. همین سروده کیها سرودن میدارن؟ هم برنا اسحاق هم شایسته مولاجانова از استادانی که امروز هستند هم استاد مستانه ارگشوا آزاده خانه شور و صباحت نجمیدینова بسیارتر از زنها من شنیده هستم مخصوصا زنهایی که صدای قوی دارند دیاپازون آوازی بسیار کلان دارند بلند دارند و عیناً در همین شکل نموده که امروز ما سرایده شده است. اما در موردی که مردها سرایده هستند یک اوج دیگرش است اوج ترک. عموما در اجرایش زنها اوج ترک فقط یکم قسمت اوج ترک گرفته شده است. آرزی رنگین به هر کس می نماید همچو گل ور بگویم باز پوشاند زی من. دویم قسمت اوج ترک اجرا نمی شود از طرف زنها برای اینکه خیلی بلند است. برای همین از طرف مردها هنگام اجرای مردها دویم قسمت اوج ترک استفاده می شود. یعنی که امروز ما به یک اوج سراییدیم پیشنهاد کردیم. برای همین گفته شدم که اگر از علم شش مقام اساسهای شش مقام اگر آوازخوان با خبر باشد میتواند مطابق آواز خودش مطابق امکانات آوازش مطابق دیاپازون آوازش اوج و نمودها را انتخاب کند ماند همون اوج هایی که به همین پرده مقام درست می آیند به همین سرود درست می آیند اوج و نمودها را انتخاب کرده گذاشته جابجا کرده بعد سرایت. یعنی که شش مقام دogma نیست. شش مقام چیزی شخص شده نیست. بله. یک علمی است که اگر آوازخوان همون علم را از خود کرده باشد از علمش برخوردار باشد میتواند مطابق امکانات های خودش استفاده برد. خاراکتر هنرمند رو میگه. بله. بسیاری از هنرمندان ما فکر میکنند که همون گونه‌ای که استادان ما خوانده هستند و ثبت کرده هستند همین گونه باید خوانده شود. نه، مثلا دیاپازون آوازی که استاد برنا اسحاق داشتند بله. امروز هر کس ندارد. و این معنی آن نیست که اون صورت‌هایی که برنا اسحاق خوانده است نباید سراییده شود دیگر کس نباید سراییده. نه آخر ممکن است فقط از همین چیز باید برخوردار باشند از علمش. اقلا اگر خودشون هم ندونن نزد شخصی که میدوند میتونن مصلحت اون رو گرفته با مصلحت
ҳар имконияте ки овозаш ҳаст ба ҳамон имконияти овозаш мутобиқ карда авҷу намудҳоро гузорад. лекин сархату миёнхату дунасраи суруд ки ин чизи асосии асар аст, яъне ки шиносномаи асар аст, ҳамон гунае ки ҳаст меистад. фақат авҷу намудҳояшро мутобиқи лаҳни ҳамон суруд, мутобиқи пардаи ҳамон мақоме ки ҳаст вайрон накарда, ягон чизи бегонае ворид накарда, пардаро вайрон накарда метавонанд истифода баранд. имрӯз имконияти овозии Маҳинабону ҷавобгӯ ҳаст ба ҳамон талаботе ки ҳамин суруд дорад, ба ҳама талаботҳош ҷавобгӯ ки буд, мо ҳамин сурудро интихоб кардем. ҳам сабтҳои устод Барно Исоқоро, ҳам сабтҳое ки имрӯз ҳаст. Банда низ ман ин сурудро хондаги ҳастам, барои он ки бисёр як суруди зебо ҳаст. Ман кӯшиш кардам ки дар кулбори эҷодии худам бошад. ҳамаи сурудҳои беҳтарин, умуман ҳамаи сурудҳояш беҳтарин аст дар Чашмақом, ҳамаи асарҳояш беҳтарин аст. аммо ҳамон чуноне ки гуфтам имконияти овозҳои ман шахсан ба кадом асарҳо ҷавобгӯ ҳаст, ҳамон асарҳоро кӯшиш кардам беҳтаринашро сабт карда бошам ва ба шогирдон, ба ҳамкоронам аз ансамбли Шашмақом, ба Маҳинабону масалан пешниҳод мекунам сабтҳоро ки худатон интихоб кунед ки кадом сабт ба шумо мақбултар мешавад, кадом садо ба шумо наздиктар мешавад. марҳамат тайёр кунед. Он камбудиҳое ки ҳаст, мо дар рафти кор камбудиҳоро бартараф мекунем ва баъд аз чанд вақт тамрин, омода кардан, ба хулосӣ омадем ки Маҳинабону тайёр ҳастанд, омода ҳастанд, метавонем пешкаши шунавандагон гардонем. барои он ки қазоватро онҳо мекунанд, баҳогузориро тамошобин мекунанд ва фикр мекунам ки бисёр зебо баромад, чун ҳар вақта Маҳинабону хуб аз уҳдаи иҷроиши ин суруд баромаданд ва фикр мекунам ки корро дар ҳамин минвол мо идома хоҳем дод ва сурудҳои беҳтарин, сурудҳое ки бисёр бузург ҳастану диапазони калон талаб мекунанд, худ овози қавӣ талаб мекунанд, ҳамон сурудҳоро мағз интихоб карда бо Маҳинабону иҷро мекунем. ва баъд аз шунидани таронае ки иҷро шуда аз ҷониби Маҳния, мехостем дар идома бозам таронаи дигар пешниҳод кунем. инак як таронаи дигар аз ҳофизи дӯстдоштаи ҳамаи мову шумо, аз ҳофизи халқии Тоҷикистон, устоди зиндаёд Шодравон Ҳусейн Насриддин як суруди омода кардем. ҳунарманди ансамбли мо Равшанҷон Расулов бо як лаҳни зебо, бо як сабки зебо, бо як назари нав, диди нав ҳамин сурудро омода карданд. марҳамат, пешкаши шумо мегардонем. غرق بر دریای عشقت گشت
равшан офарин. صدایتون خیلی بلند بوده است. یک صدای خیلی قوی، خیلی زیبا و واقعا هم هنگامی که میبینیم که یک جوان مثلا اینقدر هوسمندی، میل، رغبت با همین گونه یک موسیقی خیلی مشکل ما رو هوسمند میگرداند. با یک هوس و حوصله گوش میکنیم و افتخار میکنیم که همین ژانر دوام دهندگان خود را دارد. یعنی ما در راه درست قرار داریم. و هوسمندی شما از کجا پیدا شد به شش مقام، با موسیقی های کلاسیکی؟ البته از خورده که من موسیقی شش مقام گوش میکردم، میل و رغبت زیاد داشتم. بسیار استادان بزرگ را نیز گوش میکردم که باعث این راه رو انتخاب کردن من گردید و از خورده من رو پدرم در مکتب موسیقی بچگانه شهر استرابشان که در دست استاد حبیب جان پوچکلانوف نازیکای شش مقام را کم و بیش باشد هم آموختم و اینجا نیز طول 4 سال در کنسرواتوری ملی به نام طلب خوجا ستاروف فعالیت کردم. در اینجا آموختم. بله، تحصیل کردم، آموختم و باز نیز آموخته ایستادم. حالا که ختم کردید؟ بله. و فعلا در انسامبل شش مقامی فیلارمونیا کار کرده ایستاده؟ بله، این خواهشی من بود که من در چنین انسامبلی که برای رشد ما جوانان، یعنی غیرت ما جوانان در این انسامبل رشد می‌یابد، من خواستم در این انسامبل فعالیت خویش را ادامه داده باشم. تشکر زیاد روشن. موفقیت می‌خواهیم برای کامیابی و باشد که از همین صحنه خاطره‌های تلویزیونی سفینه تا به صحنه‌های بزرگ بروید و تشکر که ترانه رو خیلی زیبا اجرا کردید. تشکر. یک ترانه بود از ایجادیات چیزی که گفتم استاد حسین نصرالدین. بله. در حقیقت یک حافظی بودن که معنی سرا، حافظی بودن که از دل می‌سراییدن و برای دل‌ها می‌سراییدن. من بسیار لذت میبرم از ایجادیات استاد و وقتی که شنیدم که روشن این سرود رو زمزمه کرده ایستاده از در مشقگاه ما در اتاقی که انسامبل ما فعالیت میکنند و بسیار مقبولم شد. من گفتم که تا آخر بی‌سرایت، پوره بی‌سرایت که من گوش کنم و استاد حسین نصرالدین بعضی ناله و تابش‌های کرده بود که خاص با سبک استاد حسین نصرالدین نیست. یعنی که استاد نصرالدین با یک
сабку услуби хоси хеш бо мактаби хеш месароиданд. ман чунин одат дорам ки ҳангоми сурудани махсусан аз эҷодиёти шахсии устодон бошад кӯшиш мекунам ки ҳамон тобишу нолаҳои ҳамон устодонро ки худашон мекарданд аз худашон буд кӯшиш мекунам ки ҳамон чизҳоро истифода барем то ки мардум дар баробари шунидани суруд ё худ оҳанг аз ин ё он устод боз ҳам ҳамон аломатҳо аз мактабашон аз садояшон аз сабки иҷроишашон бошад дар ҳамин суруд ва дусе нолаву тобишҳое буд ки хоса ба худи равшанҷон буд ва каме сурудро аз мактаби устод дур мекард ва мо бо маслиҳати якдигар ба чунин хулоса омадем ки ҳамон нолаву тобишҳое ки бештар устод мекарданд бештар ба ҳамон чизҳо такя кунем ва аз ҳамон чиз истифода барем то ин ки шунаванда вақте ки мешунавад ҳамон чиз ҳамон хотирҳое ки бо устод Ҳусейн Насриддин вобастагӣ дорад бедор шавад ва фикр мекунам ки як чизи зебое баромад як чизи хубе баромад ки ба фоидаи кори мо аст. агар ман барномаи имрӯзаро гирем як барномаи оромкунанда буд як муҳити оромӣ буд намедонам муҳити тамошобинон хонанданашон чӣ гуна шуд дар давоми ҳамин барнома вале мо хеле ором будем як лаҳза сукут кардем ҳангоми сароидани таронаҳо андеша кардем аз лаҳзаҳои гуногуни ҳаёт ва қалбамон оромиш ёфт як барномаи гумон мекунам ки таскин бахш буд як барномаи оромкунанда буд агар чунин ба шумо таъсир бахшида бошад мо хушбахт ҳастем зеро ки ҳадафи мо ҳамин буд ҳадафи мо ҳамин ки муҳим ин ки барои тамошобинон бале барои он ки тамошобин баъд аз рӯзи корӣ баъд аз монда шудан аз такопӯи зиндагӣ мақсад ҳамин аст ки онҳо шунаванду ором шаванду истироҳат кунанд асабошон ором шавад дубора барои фардо пагоҳ кор рафтану аспаи зиндагӣ шудан дубора ақаллан рӯҳан бояд истироҳат кунанд нерӯи нав бигиранд саломат бошед фикр мекунам ки як он ҳадафе ки мо дар назди худ гузошта будем имрӯз ба ҳадаф расидем ва дар барномаҳои оянда низ кӯшиш мекунем ки чизҳои хубе оварда бошем ки баҳри тамошобин хуш ояд ва баҳои баланд гирад ва ташаккур барои шумо ҷамшед саломат бошед барои иштирок ташаккур ба аҳли навозандаҳо барои оне ки воқеан ҳам имрӯз низ талош кардем барои таҳияи як барномаи тоза ва ҳатман ки ҳамин ҳамкориҳо идома хоҳанд ёфт ҳатман албатта дӯстони иззатманд барномаи хотираҳо буд манзури шумо ва дар интиҳои барнома орзуи онро дорем ки тани шумо ҳамеша сеҳату солиму бардам бошад ва бигзор ки шумо ҳамеша тавон ва ҳавасу ҳавсалаи гӯш кардани тарона мусиқӣ ва оҳангҳои зебову дилнишинро дошта бошед хайр азизон